Okay, alright. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So welcome back to MAT 402 for today's session. We're going to cover the new topics. So this will be chapter 6 in your workbook on the topic of annuity. So basically, this one is actually a continuation to compound interest with a little bit of changes. Okay. So if you recall balik, okay, semalam kita you all dah buat dengan Cik Fadlin berkenaan dengan tajuk compound interest, whereby in compound interest you see that you have a single principle. Okay, a single principle. If you have a multiple principle pun, it will be somewhere later, or you can have a withdrawal and so on. So that is in the form of compound interest. And in annuity, the difference between annuity and compound interest is that the main difference in annuity, we have what we call as a periodic payment. Okay, we have a periodic payment. So maksudnya kat sini, kalau dalam compound interest, kita hanya ada satu saja payment. Contoh kita deposit di awal. Okay, and then kalau kita deposit lagi pun mungkin selepas berapa tahun ke certain duration, kita deposit lagi. Okay, ataupun kita withdraw. But in annuity, we don't have the initial deposit, but what we have is a periodic payment ataupun periodic deposit. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan periodic kat sini adalah dia adalah secara berkala. Okay, so dengan kata lain, kita invest or we deposit certain amount of money at an equal interval. So maksudnya kalau katakan kita nak deposit 100, kita tak just deposit 100 sekali je. Okay, contohnya kita deposit 100 dalam hari yang pertama, and then kita simpan sampai habis tak. Itu adalah compound interest. Tapi kalau dalam annuity, kita buat secara berkala. Dengan kata lain, kita akan buat tiap-tiap bulan contohnya. Okay, dan interval ni mestilah interval yang sama. Okay, itu yang dimaksudkan dengan annuity, whereby we have an equal periodic payment or deposit into a certain account. Okay, so sebab tu dari segi annuity kat sini, dia punya introduction kat sini, dia bagi kat sini, annuity is a series of payment, deposits or withdrawal. So dia boleh deposit ataupun withdrawal. Tak semestinya deposit saja. So withdrawal pun boleh. So withdrawal ni macam mana? Nanti saya akan terangkan sikit. So saya bagi dulu dia explanation, dia punya definisi. Deposit or withdrawal made and equal at equal interval of time. Ini adalah yang penting. So ini adalah perkara yang penting yang you all, saya punya notation ni. Macam itu Okay. Alright. Okay. So dia ada kat sini, kalau you perhatikan, dia ada perkataan equal interval of time dengan dia ada series of payment. So inilah yang saya katakan tadi. Okay, in this case, the series of payment here, this is what okay, this is what I just said just now. So yang ni lah yang saya katakan sebagai periodic payment. Okay, series of payment, so periodic, and then this is interval, equal interval. So this is what we call as yang berkala tadi, so this is yang berkala. So dia mesti dalam bentuk equal interval. So apa maksud equal interval ni? Mestilah sentiasa sama throughout the account. Okay, contohnya kalau katakan you deposit 100 per month, so that means dia mesti dalam bentuk bulanan. Dia tak boleh okay, bulan ni kita buat sebulan, and then bulanan sampai dekat bulan, katakan sampai di pertengahan tahun, tiba-tiba dia tukar jadi setiap 2 bulan. Tak boleh lah. So itu bukan lagi equal interval.
So equal interval mesti maknanya sepanjang tempoh yang kita nak laburkan tu ataupun kita nak deposit ataupun kita nak withdraw mesti dalam equal interval. Okey, kalau bulanan dia semua. Okey, boleh tak dia berlaku di mana dia akan berubah dari segi bulanan ke? Boleh, tapi itu cara penggunaan dia berbeza sedikit lah, yang mana kita akan lihat nanti kemudian. Okey. So dia kata kat sini deposit ataupun withdrawal. So deposit ni macam biasalah, macam kita masuk, kita nak buat simpanan So kita nak buat simpanan untuk masa depan ke misalnya, so kita simpan sikit-sikit tiap-tiap bulan kita masukkan. Ataupun contohnya katakan you nak beli, you sekarang ni tengah belajar. Okay, you sekarang ni tengah belajar, you ada duit PTN and then you nak by the end or you graduate, katakan you nak ada certain amount of money. So you nak dapatkan certain amount of money tu sekarang sekelebu tak boleh lah kan. So what you can do is you can invest small amount but at equal interval, equal amount tu dalam masa tempoh beberapa tahun contohnya. Contohnya daripada mula you start belajar, you dah invest, okay, setiap bulan you tanamkan diri, you nak simpan RM1 dalam satu account yang compounded interest. So at the end you akan dapatlah dia punya amount. Okay, itu dari segi deposit lah. Withdrawal ni macam mana pula? Okay, withdrawal ni contohlah saya bagi yang sepatutnya lah seseorang satu je ada, kalau katakan seseorang tu dia nak retire, contohnya dia tak ada pension. Okay, suppose that he doesn't have a pension. Okay, what he has is only a KWSP ataupun EPF lah. So one of the ways untuk you secure your monthly payment adalah dengan membeli annuity scheme. Okay, annuity scheme daripada KWSP contohnya. Okay, so di mana bila you pension nanti, okay, you dapat certain amount of money from your KWSP. So katakan bila you pension, you dapat katakan 1 juta contohnya. Okay, so you tak nak ambil 1 juta tu and then tiba-tiba habis macam tu saja. So tak sampai you nak berapa tahun dah habis. So you tak nak benda tu. So you nakkan benda tu as a long term punya plan. So what you can do is that you buy, okay, you buy the annuity scheme that is offered by the KWSP, by the EPF. Alright, so you buy. So bila you beli kat situ, so dia akan bayar pada anda, so dia akan withdraw sikit-sikit secara berkala. So dia adalah dia punya pengiraan. So tiap-tiap bulan you akan dapat macam you dapat pencen. So itu adalah satu kaedah di mana equal withdrawals. Okay, so equal withdrawal dalam kaedah annuity. So ini adalah satu skim yang telah diperkenalkan oleh pihak EPF. Saya tak ingat tahun bila, tapi dia bukanlah daripada dulu dah ada, tapi sebenarnya benda tu I think about 15 years ago. So dia taklah daripada penubuhan KWSP dia dah ada benda tu, tak. Benda ni pun baru recent saja because of they made an analysis saying that most of the people yang pension dan tidak ada pension macam orang kerajaan, duit KWSP dia habis sekejap je. Lepas tu dia dah tak boleh nak buat apa, dia terpaksa kerja semula. So that is the situation. So itu sebabnya dia introduce the EPF introduce the annuity scheme. Okay. So maknanya ada dua lah kat situ, deposit ataupun withdrawal. So the main difference between annuity dengan compound interest adalah dalam compound interest kita hanya ada single payment. Okay, maksudnya di awal ataupun kalau nak ada penambahan atau pengurangan pun di tengah-tengah nanti. Okay, tapi daripada untuk annuity, for annuity, starting from the beginning you have an equal payment secara berkala. Okay, dan payment tersebut ataupun deposit ataupun withdrawal tersebut mestilah dalam interval yang sama. It can be in the form of monthly basis, it can be in the form of quarterly basis, it can be in the form of any kind that you prefer. You nak buat 2 bulan sekali pun boleh, tak ada masalah, tapi biar konsisten lah sepanjang tempoh tersebut. Okay, so normally the common practice is monthly, quarterly, semi-annually dengan annually lah, itu yang the common practice. Okay.
Right, and then example shop rental. Okay, shop rental is also a kind of annuity ada yang gunakan ni. So this is partly in the form of installment purchase. Dalam installment purchase nanti you gonna look into what we call as reducing balance and so on. So dia punya konsep tu lebih kurang sama lah. Tapi biasanya annuity ni lebih kepada insurance lah. Okay, penggunaan annuity ni lebih kepada insurance. Yang lain itu adalah lebih kurang sama lah. Okay. So shop rental, insurance policy premium, annual dividend receive, okay, so installment payments and loan repayment. So ni semua adalah dalam bentuk annuity. Boleh gunakan. Okay, cuma kat sini berhati-hatilah. So dalam exam ada certain yang kita boleh gunakan kaedah annuity, ada yang kita kena gunakan kaedah yang ditetapkan dalam syllabus. Okay, bukan salah pengiraan dia, cuma kita kena follow syllabus. Okay, mungkin benda tu boleh kira gunakan annuity, tapi sebabkan tajuk tu adalah topik yang soalan topik tu adalah topik soalan installment purchase misalnya, so kita tak boleh lah simply guna pengiraan dalam chapter yang lain. Okay, sebab dalam chapter tersebut ada pengiraan dia sendiri. Okay, boleh nah? Okay, so the payments are made at the end of each payment period. So untuk kaedah ni, untuk this syllabus, in our syllabus, the payments are made at the end of each payment period. So maksudnya kat sini macam mana? So kita katakan kita ada, so this is our payment period. We start with 0. This is the first payment, the second payment, the third payment, and then so on. The fourth payment and so on. Okay. So what it says here, at the end of each payment, so kita denotekan the payment ni as R. Okay, periodic payment R. And this occurs, so we start at 0 time. So this is the first interval. Okay, this is the first payment interval. So when we say that the payment are made at the end of each payment period, so kat sini baru berlakunya payment. Nampak tak? Okay, maksudnya dia dah habis satu interval baru dia buat pembayaran. Okay, so same thing with this one. So this is the payment. So ini yang dipanggil sebagai ordinary annuity certain. Okay, so itu dia punya perkataan lah. Okay, dia punya terma. So kalau tengok dalam textbook dia akan nyatakanlah benda tu. Okay, tapi yang ni sebab manual dia tak workbook you all dia tak bagilah detail sangat. And then the interest and payment period are of the same interval. Ini penting sebab apa? So kita kena pastikan untuk tajuk annuity ni, so kita simplifykan kita punya syllabus di mana payment periods dengan interest period must be at the same interval. Okay, must be at the same interval. So dia mesti dalam interval yang sama. Sebagai contoh, katakan kita punya payment is in monthly basis. Okay, you buat dia punya R ni sebenarnya dalam bentuk monthly basis. It is in monthly basis. So your R is in monthly basis. So your interest compounded also must be in the form of monthly. Itu yang dimaksudkan dengan the interest and payment period are of the same interval. Okay, maknanya dia punya interval untuk payment dengan interval calculation for the interest, dengan kata lain, terma yang kita gunakan sebelum ni adalah kita panggil sebagai the interest period. Okay, so the interest period must be the same. Okay, if monthly payment, then interest must be compounded monthly. Okay, if it is quarterly payment, then your interest also must be in term of compounded quarterly. So itu yang dimasukkan dengan nombor 4 ni. Okay, boleh follow so far? Boleh Okay, kalau ada persoalan, just raise your voice, and kalau tak boleh ni, just tulis dekat ni, dekat dia punya chat. Okay, and then lastly, the first and the last payment are fixed. Dia tak boleh berubah. Okay, dia tak boleh berubah. Okay, so in this case dia katakan the first and the last payment are fixed. So dia mestilah benda yang tetap. So dia tak boleh ubah-ubah lah. Okay,
So that means kita dah nyatakan, okay, first payment kita berapa, kita punya last payment kita berapa. Okay. Sebab tu kita gunakan kat sini R saja. Okay. Faham ya? So this is the situation. Okay. Berbeza kalau you all tengok loan agreement, misalnya ada setengah loan agreement. Kalau you tengok dia loan agreement, the first payment is different than the final payment. Yang tu kita tak masuk dalam kita punya pengiraan lah. Kita tak masuk dalam kita punya syllabus yang kita lihat adalah yang fix So we simplify everything. So kalau nak tengok dari segi yang benda-benda macam tu, nanti bila you all bekerja, you all akan nampak lah benda tu. Okay, you akan belajar balik benda ni. But this is the fundamentals. Alright. Okay. So under annuity, same with the compound interest, we have what we call as the future value and also the present value. So apa yang masukkan dengan future value kat sini? So future value ni maksudnya, okay, sekarang ni kita dah simpan. So saya bagi satu senario. Okay, katakan selama setahun kita simpan RM100 setiap bulan. Okay, for the duration of 1 year. So every month you akan buat payment 100. And for each of the payment ataupun deposit yang you all buat, so for each of the investment that you have made, it will incur interest because in the account you are given an interest in the form of compounded monthly. Okay, so in this situation, for example, in this case, kalau katakan you ada payment so katakan you ada, kita restart with 0, 1, 2, 3 and then until 12 over here. Okay, you have 0, 1, 2, 3 until 12 for example. Okay, and dekat sini 11 lah. Sebab 12 bulan kan setahun So bulan yang pertama you invest 100. Bulan yang kedua you invest 100. Bulan yang ketiga you invest another 100. Until bulan yang ke-11 dan juga bulan yang ke-12. Okay. Alright. And each of this value, okay, each of this value will be given an interest, let's say 10% compounded monthly. Okay. So that means in this situation, the first value here, bila you masukkan 100, untuk the next period, dia akan diberi interest. Betul tak? Okay, so that means dia akan diberi interest and then this continue until the end of the period. So maksudnya sampailah bulan yang terakhir, itu bulan yang ke-12. So in this case, for each of this value, it has its own future value. So yang ni dia akan dapat dia punya S1. Untuk yang ni pula dia akan dapat dia punya S2. So macam mana kita nak kira S1, S2 ni? Okay, how do you calculate the S1 and S2? So the S1 and S2, this is simply a compound interest. So kita gunakan formula compound interest. Okay. So for each of these, we calculate the future value for each of the deposit using compound amount formula. So compound amount formula macam mana? So we know the compound amount formula is S is given by P1 plus I to the power of N, right? Okay. And in this case, your P here is the value of 100. In this situation, dia akan jadi R lah. Okay, dia akan jadi R kan dalam kita punya annuity. Okay. So it will be R. So for each of this, kita akan kira dia punya compound amount. So compound amount untuk nilai yang 100 yang pertama, compound amount untuk nilai 100 yang kedua dan seterusnya sampailah habis. Sampailah dapat S12. Okay. So at the end of the day, you akan dapat semua nilai ni kita gabungkan dalam akaun yang sama kan. So that means when you add all this, so this is what you have over here. Okay. So the formula untuk future value of an annuity
the S equal to R1 plus I to the power of N minus 1 divided by I here come from the accumulated amount for each of the periodic payment. Okay. So saya tak tunjuklah kat sini ya macam mana kita nak dapatkan formula ni So because yang tu takkan ditanyalah dalam exam. Tapi apa yang you all buat adalah sebenarnya formula tu kita dapat dari sini lah. So kita akan gabung S1 tambah dengan S2 tambah dengan S3 sampailah habis. Sampailah Sn So when we sum all these future value, we get what we call as the future value of an annuity. And it is given by S R1 plus I to the power of N minus 1 divided by I. So what is I? I ni sama saja macam sebelum ni dalam compound interest. Okay, again, I is equal to K over M because this is compounded. And then M here is equal to M times T. Benda yang sama. Okay, so kalau you perhatikan, the formula being used in annuity is almost the same with the one in compound interest, except there is a periodic payment. Okay, faham ya? Macam mana kita nak bezakan sama ada soalan yang diberi itu adakah soalan yang berkenaan dengan compound interest ataupun berkenaan dengan annuity? Sebab dalam soalan, they will give you the interest in the form of same with compound interest. Dia akan kata, okay, the interest is 3% compounded monthly contohnya. So kalau you tak aware, you akan kata, oh this one is compound interest punya topik kan. So you pun gunalah formula compound interest. Sedangkan sebenarnya dia ni bukan compound interest tapi annuity. Sebab apa? Sebab dalam annuity dia ada periodic payment. So your key points untuk you identify whether the given situation is it for annuity or for compound interest, tengok ada tak wujudnya periodic payment. Okay, kalau ada wujudnya periodic payment dan dia ada dalam bentuk dan interest in the form of compound interest, so you know that this is referring to annuity. So kena tune balik you all punya mind untuk guna formula annuity, bukan formula compound interest. Okay. So yang lain-lain itu semua sama. So kalau perhatikan kat sini, so S is the future value. Semua S is the future value ataupun kita panggil sebagai accumulated value ataupun sum of an annuity. Okay, sum of an annuity. And then R will be the periodic payment. Okay, R will be the periodic payment. I macam biasa, the periodic interest rate. So this is the same as what you have in the compound interest. And then you have N is equal to MT. Okay, M is equal to MT. Okay. So this is term of investment ataupun saving, loan ataupun debt. Okay, in order to find the interest, so yang ni kita kena gunakan okay, the accumulated value at the end of the term minus the total payment or total deposit. Okay. So, contoh kalau tadi kita ada 12 bulan. So, kita akan dapat yang ni akan jadi. So, whatever value S yang kita dapat, kita akan tolak dengan 12 kali dengan 100 lah. Okay. 12 kali dengan 100 lah. Sebab kita buat 100 dalam sama 12 bulan kan. So, whatever value kita tolak dengan total kita. So total investment kita ataupun total payment yang kita buat. Alright. So this is for the calculation of calculation of I interest. Okay, boleh so far Okay, kita tengok satu contoh dekat sini. Okay, it says here Fitri invested 100 every month. Okay, this is the keywords. Nampak dah tulis tu. Ada perkataan every. Okay, so maknanya ada investment secara berkala. Okay, ada investment secara berkala. So that means the 100 here is the periodic investment amount. Okay, periodic investment
amount. So bila ada saja perkataan every month ni, so first of all you dah boleh tune dah. Okay, this one maybe this is a question on annuity. So tengok pula, baca lagi. For 5 years in an investment scheme, find the accumulated value if the interest rate is 9% compounded monthly. So you dah verify. Okay, ada periodic payment and then the interest is in the form of compounding interest. So you know that this one is referring to annuity. Okay, this refer to annuity. Okay, saya nak kena charge laptop. Sebentar Sebentar sesemua Okay. Alright. So, kita boleh sambung Kering tekak minta maaf Okay. So kita ada kat sini, kita punya predict payment that is 100. So we identify the given information. So that is the first step that you have to first identify. So you have the R here is equal to 100. And then you have K is 9%, so 0.09. And then you have M is compounded monthly. So M equal to 12. And then your years T will be 5 years. And from here, you get the value of K to be 0.09 divided by 12. So you get this to be 0.0075. Okay. Beware. So in this case, as I mentioned earlier, whenever you want to make a calculation, when you want to solve a problems, when it deals with a fraction value, okay, you can only use the decimal points if it is finite. Okay, maksudnya dia berhenti macam ni lah. So dapat 0.0075. So it is better for you is you can use the decimal point to substitute in your calculator. But if it is not finite, maknanya dia berterusan. Contohnya you dapat nilai dia jadi 0.0 6 sampai lah hujung kan. Okay, if you have this kind of situation, if you still want to use, kalau anda sekiranya anda masih lagi nak menggunakan decimal points dalam pengiraan, pastikan anda gunakan semua yang tertera di dalam kalkulator anda. So maksud biar panjang lah. Okay. So kita jangan truncatekan dia punya value. Jangan trim value dia kepada value yang lebih ringkas. Contoh malas nak tulis panjang ni, dia tulis 0.067 saja contohnya. Okay, if you do this, then your answer will be different from the scheme answer. Okay, daripada jawapan, daripada solution yang sebenar. Kita akan dapat nilai yang tepat. Okay. So, untuk mengelakkan daripada kesilapan tersebut adalah dinasihatkan anda gunakan fraction. Kalau sekiranya this is the situation. Tapi kalau untuk situasi macam ni, tak apalah nak guna 0.075 sebab memang benda tu dah berhenti kat situ Tapi jangan pula nanti ada pula yang gatal-gatal tangan. Okey, dah dapat 0.075, dia pergi ringkaskan lagi pula jadi 0.08. Okey, yang ni tak mau. 0.08. Okey, so this no. Okey, kalau 0.075, 0.0075. Jangan pula pergi rounding jadi 0.008 pula. Tak mau Right. So just remember that.
Okay, and then N is equal to MT, 12 kali 5 dapat 60. So in this case, so you want to find the accumulated value, so nak cari nilai S. So you just substitute the value into the formula. So N is equal to 60, so gantikan dapatlah nilai accumulated value to be 7542.41. And then the interest earned will be the amount accumulated minus the total amount deposit. So in this case, you have 1542.41. Okay, boleh nah? Okay, so that is for example 1. So let's see example 2. Kita buat sama-sama. Boleh, kita cuba buat sama-sama ya. So you all buat dia bahagian you all, saya buat kat sini ya. So you just follow the same thing. Okay, let's see what does this question tells you all about. Okay, so it says here Raju pays 550 every month, every 4 months in an investment scheme that pays an interest rate of 3% compounded every 4 months. Find the future value of the investment if the term of investment is 10 years and interest earned. Okay, so let's see first what is the given information. So in this situation, kita ada Raju pay every 4 months. So kita ada perkataan every kat situ kan. So that means this is an annuity problem because we have a periodic payment. Okay, so in this case periodic investment lah. So you have R is equal to 550. Okay, and then you have every 4 months. And the interest rate given is 3% compounded every 4 months. So in this case, your K is equal to 3%. Or this is equivalent to 0.03. Okay. And then you have compounded every 4 months. So jangan pula tersilap lah So compounded every 4 months maksudnya adalah 4 bulan sekali. So 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. So dalam setahun hanya ada 3 kali sahaja. Okay, dalam setahun ada 3 kali sahaja. Bukannya 4 So memang dia katakan every 4 months, but in a year there is only 3 times. Okay, so that means your M here is equal to 3. Jangan buat silap. Okay, ada pelajar yang kadang-kadang dia buat silap. So instead of using M equal to 3, dia gunakan M sama juga dengan 4. Sebab dia nampak every 4 months. Okay, so this is wrong. So be careful Alright, so you have M equal to 3. Okay, and then you have T. So dia punya tenure ataupun dia punya term is for 10 years. Okay, so from here, you get the value of I. So I is given by K over M, which is given by K kita adalah 0.03 bahagi dengan M kita bersamaan juga dengan 3. So this give you 0.01. Okay, and then your N is simply equal to M times T. So this give you your M is 3 and then your T is 10. So this give you equal to 30. Okay, now since you have all this value, then you can calculate the accumulated value. So the accumulated value is given by S equal to R. Okay, there. Multiply with 1 plus I to the power of N minus 1 divided by I. Okay,
So this is the formula, right? So you substitute the values into the formula. So again, your R is 550. So you gantikan kat sini lah. So 550 and then multiply with 1 plus your I tadi kita dapat 0.01. So 0.01 to the power of our N is 30 minus 1 divided by 0.01. Okay, so you calculate this one, you should get. Okay, cuba kira, tengok dah dapat jawapan tak kat bawah tu. So jawapan bawah ni dia bagi M 19,131.69. So okay, cuba kira. Dapat tak sama dengan yang bawah? Dapat Okay, saya pun nak kira ya. So let me just verify this one. The power of 30, we get this one minus 1 and then divide by 0.01 and then multiply with 550. So 19,131.69. Okay, that is the correct answer. Okay. And then for the interest earned, so kita cari I. So this is given by the accumulated value S minus the N times R. Okay, the total investment. So you have 19,131.69 minus N will be 30 multiply with 550. So this gives you RM 2,631.69. Okay, so kira balik yang ni. So this one minus 30 times 550. Okay, 261.69. So this is the correct answer. Okay, boleh follow? Boleh. Senang je kan? Okay, let's do this one. Okay, kita buat pula yang ketiga. Okay, again, it says here Sheila deposit 1,000 every month. So ada perkataan every. Okay, maksudnya 1,000 ni bukan sekali saja tapi tiap-tiap bulan. So this give you a periodic amount into an account 8% compounded monthly. So ada compounded and then please make sure payment dalam bentuk bulanan. So compounded pun dalam bentuk bulanan. Mesti sama. Itu rules yang diberikan kan. You find the amount in the account at the end of 6 years and the interest earned. So konsep yang sama. So first of all kita identify the given information. So first you have R is equal to 1,000. Pasal apa ni? Okay. Okay, you have R is equal to R is equal to 1,000 So 1. Siapa saya punya tulisan jadi macam ni? Tulisan pun dah macam apa lah. Okay, 1,000. And then you have the K is 8%. So this is equivalent to 0.08. And then you have M is equal to 12. And finally T is equal to 6. So from here you get the value of I is equal to K over M. So this gives you 0.08 divided by 12. Okay. 0.08 divided by 12. So you get this to be okay. This one you akan dapat yang 0.66666 kan. So janganlah guna yang tu. So kita boleh pecahkan, jadikan yang lebih kecil. So kalau kita bagikan dengan 2, kita akan dapat 4/6. 2/3.
Okay. Or this is equivalent to 0.02 divided by 3. Okay. Okay, nak gunakan 0.08 boleh. Saya rasa kita akan 0.08 lah. Senang, tak payah nak fikir-fikir pening. Okay, and then you have the n. So this is given by m times t. So m kita adalah 12. And then our t will be 6. So 12 times 6 we get this to be equal to 72. Okay. So calculate this one, carikan dia punya nilai S. So again, S is equal to R1 plus I to the power of N minus 1 divided by I. Okay, so substitute the information. So you get this to be 1000. And then multiply with 1 plus your I will be 0.08 divided by 12. And then to the power of 72 minus 1 divided by 0.08 over 12. Tutup kurungan. So kira yang ni, dia akan dapat jawapan dia lah. So should get RM 92,025.33. Okay, let's calculate this one. So kita kira sama-sama. Okay, you all kena practice kira takut nanti dalam exam nanti you all tak tahu nak kira pula So please practice to use your calculator untuk dapatkan jawapan yang diberi So kita tengok jawapan dia betul ke tak So 0.08 divided by 12 equal plus 1 equal take to the power of 72 equal. Alright. And then minus 1, get this one. And then divide by 0.08 over 12. Okay, you get this one and then multiply with 1000. Okay, you can dapat 92,025.33. Jadi jawapan asal adalah 3251 So 0.3251. So round off to the 2 decimal place. So you get 0.33 So 0.33. Okay. Kalau dalam kalkulator you akan dapat jawapan dia yang ni lah. So dalam kalkulator adalah 92,025.32. Okay. And then your interest earn macam biasa. So I is equal to this one will be S minus NR. So this gives you 92,025.33 minus your N will be 72 multiplied with 1000. So you calculate this one, you should get the value to be RM 20,025.33. Okay. Dapat Okay, boleh? Any questions so far? Tak ada. Tak ada Okay, kita tengok lagi. Ini dia dah present value dah. Okay, kita buat yang example 4 pula
Okay, let's say example 4. So example 4 states that okay, Kiang invests 225 every month in an account that pays 6.75% interest compounded monthly. Okay. Okay, find the amount in the account after 60 months. Okay, after 60 months and the interest earned. Okay, and the interest earned. So let's see how kita boleh kira yang ni. So first of all, this is an annuity problem sekali lagi because kita ada perkataan every kat sini. So that means you have a periodic payment. And then you have the interest compounded. So compounded monthly. So kita punya payment monthly, yang ni pun monthly. So adalah selari. So that means bolehlah kita selesaikan. Kalau yang ni monthly, yang ni bukan monthly, kita just ignore. So dalam exam kita ignore, kata okay, soalan ni soalan salah. Okay, kalau selagi mereka tidak buat apa-apa pembetulan, maka kita kena ignore je lah. Okay. Kalau dia buat pembetulan, baru kita buat lah. Kalau katakan kita nak assume pun boleh juga. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita boleh assume. Okay, kesilapan tu kita boleh assume, kita boleh agak lah kesilapan dia yang mana satu. Tapi kalau kita tak boleh nak agak kesilapan tu, nak selarikan macam mana, kita biarkan dulu lah. Ataupun kita tanyalah pengawas. Okay. Kadang-kadang ada juga yang soalan-soalan yang kita terlepas pandang. Tiba-tiba keluar dekat final exam, barulah kita nak realise benda tu. Tapi benda ni jarang-jarang berlaku lah. Sebab for each of the final exam paper, it will go through a rigorous checking procedures. So dia bukan setakat satu bahagian saja. So, kalau macam dekat sini, kalau katakan sini buat, dia akan check dulu dekat sini sampai ke Shahlam check lagi, and so on. So dia ada dia punya lapisan dia. Right, let's see this one. So again, identify the given information. The first information that you have here is R is equal to 225. Okay, and then you have the K, this case 6.75%. So or equivalently, this one is 0.0675. Okay, and then you have the M is equal to 12 because monthly, and then your T here is 60 months. Okay, 60 months maksudnya so this one is 60 months, or equivalently this one is actually 5 years. Okay, so from here you get this to be I is equal to K over M. So this gives you the K is 0.0675, then divided by your M is 12, and then your N is just simply equal to 60. Okay, jangan pula you pergi darabkan pula 12 dengan 60 tu, sebab 60 tu memang dalam bulan dah. Okay, so yang 60 tu memang dah dalam bentuk bulan. So jangan pula pergi ke darabkan lagi dengan tahun dengan bulan tu. Right. So you nak cari dia punya accumulated value. So nak cari nilai S. Again, the formula for S is equal to R 1 plus I to the power of N minus 1 divided by I. Dan tutup kurungan. Okay, substitute the value, so you get this to be 225. And then multiply with, okay, this one akan jadi 1 plus I. So 1 plus I. So you get 1 plus, your I is 0.0675 divided by 12. Okay, saya jarang kira terus sebab saya nak gunakan fraction untuk dapatkan nilai yang lebih tepat.
So to the power of 60 minus 1 divided by 0.0675 divided by 12. Okay, so you kira yang ni, you akan dapat jawapan dia RM 16,004.60. Okay, let's calculate this using calculator. Tengok jawapan tu betul ke tak, jawapan yang diberi tu. So you get 0.0675 divided by 12 equal, and then plus 1 equal, take to the power of 60 equal, minus 1 equal, and then divide by 0.0675 to the power of 12. So you get this one, and then you multiply with 2 to 5, so you get 16,004 and 59719. Okay, so yang belakang ni kalau ikutkan dalam calculator dia akan dapat point mana tadi, mana pula hilang, itulah tekan pula dah. Okay, so dia akan dapat kat sini, sebenarnya dia akan dapat 0.59719. So dia akan dapat 60 lah kat sini. Okay, right. And then for the interest, so you have this to be I equal to S minus NR. So this give you 16,004.60 minus 220, sorry, 60, right? So you have 60 times 2 to 5. So you calculate this one, you get RM 2,504.6. Okay, right? Alright, so itu adalah untuk topik annuity, the first part, future value, dan then kita ada yang present value ni, serahkan pada kita tengok yang lain dulu. Saya habiskan Okay, saya habiskan sampai dekat ni. Okay, boleh? Boleh Okay. Okay, kita take a break about 5 minutes and then kita sambung balik, boleh? Pukul 9. Okay, kita ambil masa sikit dalam 9 minit kita sambung balik bagi saya ambil nafas sikit. Okay, kita sambung balik dalam pukul 9 minit, bagi saya 2-3 minit untuk saya berehat sekejap.
Okay, kita sama Okay, we continue with the next one. So before proceed, is there any question regarding the previous one, the previous material that we have just covered? Mudah ya semua? Ada soalan? Tak ada Okay, tak ada So kalau tak ada, kita teruskan dengan present value. Okay, just now we have looked through how we can calculate the future value, whereby each of the periodic payment, we bring the values to the future. And for each of these, will have its own future value. And when we accumulate all these values, we sum all these future values, then we get what we call as the future value of the annuity. So the same process occurs for the present value, whereby right now instead of bring forward, we bring it backward. Okay, so maksudnya kita bawakan ke semua nilai-nilai ni kepada focal date dia ataupun the focal period to be at t equal to 0. Okay, so we bring this everything to the left. Okay, kita bawa semua nilai ni ke sebelah kiri. Okay, and if this is the situation, you can see that whenever the arrow is to the left, that means you are solving for the present value. Okay, nak guna present value. As I mentioned earlier, annuity comes from the continuation of compound interest. And of course, kalau sebelum ni dalam future value, kita gunakan compound interest punya formula untuk kira setiap satu nilai S, same thing with the present value of an annuity. We still use the same formula to calculate the present value of that particular amount. So in this case, kita masih lagi gunakan for this one, we have the present value yang pertama. Kita ada present value yang kedua. Kita ada present value yang ke n-1. We have present value of n by n. Okay. Right. And the sum of all this present value, when kita add all this is what we have in the form of A. And this present value is using the formula P is equal to, Pi here is equal to R divided by divided by silap. Saya apa tadi? Kita nak ambil formula dia balik Okay, formula asal kita adalah S is equal to P 1 plus I to the power of N, right? Okay, so right now kita nak cari nilai P, so this will be the P is equal to S divided by 1 plus I to the power of N. Okay, so right now yang S ni adalah nilai R lah. Okay, so dia akan jadi R divided by, so this one going to be R divided by 1 plus I to the power of N. Okay, kita kira satu-satu, and then the sum of this, you get what we call as the present value of an annuity, ataupun the discounted value of an annuity. So this is given by the formula A equal to R1 minus 1 plus I to the power of negative N. Okay, hati-hati ya, kat atas ni ada kuasa negative N. Okay, so ada kuasa negative N, so be careful. Ramai pelajar yang tersilap. Okay, instead of letak negative N, they just put negative N saja. Itu adalah salah. Okay, and then for this one, this is minus. Ini adalah common mistake. Okay, common mistake done by students. So 1 minus. Okay, kadang-kadang ada yang silap 1 plus pula. Okay, kadang-kadang kat sini di sini 1 plus, yang ni jadi 1 minus. So kata dia macam-macam dah careless mistake yang student akan buat. So please be careful. Right.
So this is the present value, and then untuk interest, okay, dia terbalik. Kalau tadi kita ada S minus NR, so this gonna be NR minus A because A is smaller. Okay, alright. So you have the interest amount. Okay, konsep lebih kurang sama. So macam tadi, so, tengok the example number 5. If Fazril has to pay 200 every 3 months for 2 years to settle a loan at 12% compounded quarterly. Okay, 12% compounded quarterly. So again, kita tengok maklumat yang diberi. Kita ada perkataan every. Okay, so that means 200 will be the credit payment. Okay, and then you have every 3 months. Every 3 months for 2 years. So T is equal to every 3 months. So that means setiap 3 bulan. Okay, so 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. So dalam masa tempoh setahun, kita ada 4 kali lah. So that means M is equal to 4. Bukannya 3 So hati-hati. Ramai juga yang pelajar buat kesilapan, dia letakkan M tu sebagai 3. Sebab dia tengok every 3 months. Tengok 3 months tu, oh M is equal to 3. So you have to be very careful. Okay, jangan just simply ambil the values and then tukar, tak boleh. Okay, so you have to be very careful. Alright. So and then K is equal to 0.12, so 12%. And again, you have to make sure that the interval is the same. Okay, compounding quarterly, so interval pun quarterly juga. Okay, so this one dah betul sama-sama lah, dua-dua sama M sama 3. So then this is okay. Right? Boleh lah. Okay, itu semua. Okay, from there you get the value of I is equal to K over M. So 0.12 divided by 4, so you get 0.03. So in this case, you boleh gunakan 0.03 sebab it is a finite decimals. And then you have N equal to M times T. So your M is 4 and then your T is equal to 2. So you get this to be equal to 8. Okay. So substitute in the formula for the present value. So dinakan the present value of the entity. So you substitute the correct value into the correct formula. So you get the answer to be 1403.94. And finally, you can also calculate the interest to take by taking the total payment minus the present value. So you get this to be 196.06. Okay. So the main important thing here, bila you nak selesaikan sama ada nak gunakan A ataupun nak gunakan S, given a scenario, so to identify the usage of which formula, so it is best practice for you to draw the timeline. Okay, draw the timeline, visualize the information, so that you know whether you have to find the value of S or the value of A. Okay, or is it given the value of S or given the value of A? Kalau given value of S, of course you kena gunakan formula S. If given value is A, then you have to use the formula A. Okay, so from there you can from the visualization, normally you can detect the correct formula to be used. Okay. Satu lagi kita tengok anak panah lah. Anak panah nak gerak ke mana? Kiri ke kanan. Kalau gerak ke kanan, maknanya kita cari future value. Kalau gerak ke kiri, maknanya kita cari nilai present value. Cari nilai P lah. Ataupun nilai A kat sini. Okay. Okay, so let's see example 6. Kita cuba buat example 6. Tengok macam mana. Okay, says here Diana borrow RMX from Maybank for his business capital. She is required to pay 585 ringgit monthly for 5 years.
If the bank charges interest rate of 9% compounded monthly, find X and the interest that she has to pay. Okay. So persoalan ni X ni apa? S ke P kan? So kita nak cari so S ke A. So kat sini this is the situation. Okay, dia pinjam RMX. So nak pinjam tu bila? Mestilah pinjam sekarang kan? Mana dia pinjam tahun depan kan? Takkanlah kita nak pinjam tahun depan kita bayar dulu baru kita nak pinjam kan? So kita kena pinjam sekarang barulah kita bayar kan? Betul tak? So that is common sense, right? So you have this. So in this case you have okay, RMX so RMX kat sini lah. Okay, this is total so yang ni kat kosong and then tiap-tiap bulan dia akan bayar balik sebanyak 585. So 585 bulan yang pertama. Bulan yang kedua pun dia bayar 585. Bulan yang ketiga pun dia bayar 585. Sampailah bulan yang ke 60. Kenapa 60? Sebab 5 tahun. Okay, 5 tahun kali dengan 12 bulan dapat 60 lah kan. So yang ni pun dia akan bayar 58. Nampak? Okay. And then dia punya interest charge is 9% So dia nak tanya sekarang berapakah nilai X kat sini. So nilai X ni benda apa? So kita kena bawa semua ni ke sebelah kiri. Okay, so that means nak cari nilai A. So nilai X ni adalah nilai A lah yang sebenarnya. Okay, nilai X ni adalah nilai A. Okay. So let's see what are the given information. So you have here R is equal to, so kat sini R sama juga dengan 585. Okay. And then your K is equal to 9%. So 9% sama dengan 0.09. Betul? And then you have M, monthly. So M is equal to 12. And then you punya T is equal to 5. Okay. And then from here you get the value of I is equal to K over M. So this gives you 0.09 divided by 12. Okay. And then your N is simply equal to M times T. So this gives you 12 times 5. So this is equal to 60. Okay. So now nak cari nilai A. So gunakan formula A. So A is equal to R 1 minus 1 plus I to the power of negative N divided by I. Okay, substitute the values into the formula. So your R is 585 and then multiply with 1 minus 1 plus your I is 0.09 divided by 12 to the power of negative 60 and then divided by 0.09 over 12. So tutup kurungan. So kira yang ni you akan dapatlah jawapan dia RM 28,181.42. So kita kira tengok. So yang tulis silap begitu Okay, let's see whether they get this correct answer. So 0.09 divided by 12. 0.09 divided by 12. Then plus 1. Then take to the power of negative 60. And then 1 minus answer. And then you divide by 0.09 over 12. And then multiply with 585.
Okay, dapat 28181.42. So betul Okay, 28181.42. Right, and then you have the value of I. So kat sini I akan jadi, okay, tadi S tolak NR. So ini terbalik So we have NR minus A. So this give you the N will be 60 times 585 minus the total will be 28,181.42. So this give you the answer to be RM 6918.8 0.58, sorry. Siapa dapat 0.58 Sekejap saya kira balik. 60 times 5 585 minus 58 6918 8.58. Okay, boleh Any questions so far? Boleh Okay, kita tengok yang ni pula So let's do this very fast. Okay, a director plans to withdraw 500 at the end of every 3 months for 6 years, beginning 3 months from now. Okay. And then if the interest offered by the bank is 4% compounded quarterly, find the amount that he should deposit now and the total interest he will be earning. Okay, itu yang dia nak So they withdraw RM500 at the end of every 3 months. So that means this is the periodic payment, the periodic withdrawal of RM500. So you have R here is equal to 500. And then the deposit, the withdrawal occur every 3 months. So that means quarterly So quarterly So every 3 months. So maksudnya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Dalam setahun ada 4 kali. So the conversion is 4. So in this case, M is equal to 4. Okay. And then the T is 6 years. So T is equal to 6. Alright. And then the amount offered an interest of 4% compounded quarterly. So K here is equal to 4%. Okay. So from here you get the value of I is equal to K over M. So this gives you 0.04 divided by M is equal to 4. Okay, so that means this one is equivalent to 0.01. And then you have N, so this is just simply M times T. So this gives you 4 times 6, which is equal to 24. Okay. So now you have all the information. The question asks you, find the amount he should deposit now and the total interest he will be earning. So berapakah nilai yang dia perlu deposit sekarang? So sekarang maksudnya dia nakkan yang present time. So when we talk about present time, that means you are looking for the value of A. So gunakanlah formula present value of an annuity. So A
is equal to R 1 minus 1 plus I to the power of negative n divided by I. So substitute the value. So here R is equal to 500. So you have 500 multiply with 1 minus, so 1 plus 0.01 to the power of negative 24, and then divided by 0.01. Okay, calculate this one. So kita tengok dapat tak jawapan yang bawah tu. 1.01 take to the power of negative 24, then 1 minus cancel, divide by 0.01, okay, and then multiply with 500. Okay, you get 10,621.69. Siapa dapat 76? Yang dapat 76 tak? Kenapa saya dapat 0.69? Memang dapat lain, sir. Jawapan lain kan? 0.69 betul tak? Kan sepatutnya saya rasa ni kot jawapan saya yang betul kot. Cuba cek tengok jawapan you all dapat yang ni tak? RM 10,621 point, saya punya dapat 69. Sama. Sama Sama. So maknanya yang bawah ni salah So yang ni akan jadi 0.69. Right? So that means in this case you can also find the value of I. So I here equal to NR minus A. So this give you your N will be 24 times 500 minus your A will be 10,621.69. So this, lama, cancel. Naik atas. Okay, so this one akan dapat 24 kali dengan 500 follow answer 1378.31. Yang ni betul So dia akan dapat jawapan ni lah. Okay. So untuk interest jawapan dia betul So 1378.31. Okay. So yang tu saja yang silap So yang lain tu betul lah. Alright. So that is for example 7. So example 8 ni boleh cuba sendiri ke? Boleh dah? Boleh. Cuba example 8 sendiri daftarkan jawapan kat bawah tu. So let me check sama ada banyak lagi tak. Nanti bagaimana ni? This one, okay. So then yes. Okay. Okay, kita tengok solving for R So saya buat yang ni dululah. Nanti saya akan biar dekat Cik Fatnin sambung yang lain tu Okay, solving for R and N. So yang ni kita nak solve for R dengan N. Okay, semalam saya rasa Cik Fatnin dah ada terangkan berkenaan kalau katakan cari nilai N ni. Okay, biasanya for nilai N because we are using the compound interest formula. And for the same thing for the annuity is come from the compound interest formula. And you notice that the N is in the power. Okay, it's in the power in exponent. So whenever you want to solve for N, normally we have to use the log function. And again,
If you have to find the solution by taking the log function, make sure that you show the process clearly in your answer. So that means jangan skip yang penggunaan log tersebut. Okay, penggunaan log tu jangan skip sebab kalau you skip, you akan hilang markah kat situ. So you have to show that you take log in order to solve for the value of n. Okay, yang ni biasanya untuk value of n lah. Okay. Alright, so let's see how we can solve this one. So example 9 state that find the amount of to be invested every 3 months at 10% compounded quarterly to accumulate 10,000 in 3 years. Okay. Saya nak explain kat sini So saya nak explain, make sure you all faham betul-betul. Because whenever you see this kind of situation yang mana kita perlu cari nilai R ataupun cari nilai N, the most important part is to identify the correct formula. Okay. Sebab untuk cari nilai R, untuk cari nilai N, kedua-dua formula, present value dan juga future value of N and T can be used to find value of R and N. Just that you need to know which formula is the correct one to be used. Okay, kena tahu yang mana satu yang diperlukan, yang perlu kita gunakan. Okay, so to identify the correct formula to be used in finding the value of R or N, so the first thing yang you all kena pastikan dahulu adalah maklumat apa yang diberikan. Okay, adakah maklumat yang diberikan tersebut refer to the value of S or is it referring to the value of A? Okay, faham So maknanya kita kena identify dulu kalau ada nilai tu, nilai yang diberi tu adakah nilai tu nilai A ataupun nilai S. Okay, itu akan menentukan sama ada kita nak gunakan formula A ataupun kita nak gunakan formula S. So in this situation, kalau you perhatikan dekat soalan ni, untuk example 9 ni, you have the value 10,000 and this value 10,000 refer to the word accumulate in 3 years. Maksudnya benda ni di masa hadapan. Okay. So bila nilai ni adalah nilai di masa hadapan, so that means nilai ini adalah nilai S. Okay. So bila diberi nilai S dengan secara automatiknya, you kena tahu bahawa okay, nak selesaikan kena guna formula S, bukan formula A. Okay, faham tak? So itu adalah perkara pertama yang you all perlu tentukan sebelum you memulakan penyelesaian. Okay, so kita kena tahu dululah. So itulah sebabnya kita perlu tahu dia punya maklumat ni. Okay, yang paling penting yang bahagian ni. Okay, bahagian tu yang penting So yang tu adalah yang penting. So this one, this is the most important part. Okay, kita nak tahu sebab yang ni akan menentukan formula mana kita nak guna. Right? So in this case, given that, okay, the 10% will be the interest rate. So that means the nominal interest rate is 0.1 of 10%. And then compounded quarterly. So that means your M is equal to 4. And then your S is equal to 10,000. And finally, you have T equal to 3. And from this information, you can find the value of I and the value of N. Next, kita tentukan formula mana nak guna. So, you have the correct formula to use is S. Because kita diberi nilai S. So, gunakanlah formula S. Okay. So, in this case, selesaikan. So, you perhatikan kat sini bila you selesaikan this information. So, you get this to be... Okay, you get this to be this amount. So, kalau you perhatikan kat sini Okay. Dalam solution ni, you perhati tak? Dia gunakan keseluruhan nilai. So, ini yang kadang-kadang pelajar sangat-sangat tak suka nak buat. Betul tak? Pelajar-pelajar ni suruh yang ringkas-ringkas. So, instead of tulis 13.79555297 ataupun berapa saja digit yang ada dalam kalkulator,
they tend to truncate the value. They trim the value to be 13.8. Salah lah. Okay. So do not truncate or trim any values, or do not rounding off any values if you are still in the process of calculation. Okay, kalau masih lagi dalam proses mengira, jangan trim value ataupun jangan rounding off the value. Okay, gunakan semua nilai yang you dapatkan daripada calculator. Okay. So, kita gunakan semualah. Tapi sebenarnya, ada setengah orang dia buat yang ni, dia tulis, dia masukkan nilai, dia tak buat dah bahagian ni. Okay, bahagian ni dia tak ada dah. Dia terus dapat jawapan. Okay, tak apa, tak ada masalah. Alright. Cuma kan, tapi kena tanya jugalah Cik Fadnin. Kalau dengan saya tak ada masalah. Tapi kalau Cik Fadnin, dia nak tengok tak pengiraan ni, dapatnya nilai ni, you kenalah ikut dia. Sebab dia nanti nak mark you all punya final exam. Okay. So, macam saya mark you punya continuous assessment. So, kalau terus lompat sini pun tak apa, tak ada masalah. Sebab tidak ada melibatkan proses log. Tapi kalau ada log, you kena tunjukkan penggunaan log tersebut. Okay. Alright, so you dapatkan nilai ni, and then you akan dapatkan nilai A sebagai 724.87. Okay, so that is for the example 9. So your R is 724.87. Okay, similarly for the example 10. Okay, kalau tengok dekat sini, so you have find the amount to be invested every 6 months at 5% compounded semi-annually to accumulate 30,000 in 4 years. So dia kata kat sini accumulate 30,000 in 4 years. So 30,000 ni dia nak bukannya sekarang tapi adalah 4 tahun akan datang. So that means the 30,000 is actually the future value. So you dah ada nilai S dekat situ. So this is the given information. Invested every 6 months, so that means M is equal to 2, and then your interest rate K is equal to 5%, so 0.05, and then you punya compounded semi 2, so you have S is equal to 30,000, and then your T is equal to 4 years. Okay, from here you get I is equal to K over M. So this gives you 0.05 divided by 2. Okay. Okay. So you get this to be 0.025. Okay, so walaupun you tahu kira saya boleh congak tapi saya minta you all practice lah. Check balik dengan calculator. Kadang-kadang kita congak tu betul dah. Tapi bila kita tulis tu kita tersilap tulis sebab kita main congak je kan. Tapi sebenarnya betul dah kita congak tu. Cuma bila tulis tu jadi salah. So nak verify, kita verify dengan calculator punya amount And then you have the N here to be equal to MT. So this gonna be M is equal to 2 and then your T is equal to 4. So you get this to be equal to 8. Okay. So nak guna formula mana? Kena guna formula S. Sebab apa? Sebab kita dah diberi nilai S. Okay. So kita dah diberi nilai S, maka kena gunalah formula S. Kalau kita diberi nilai A, maka gunalah formula A. So in this case, kita gunakan formula S. So S is equal to R 1 plus I to the power of N minus 1 divided by I. Okay, substitute the value, so you get 30,000 equal to, and then R adalah kita nak cari, and then this one akan jadi 1 plus, so I kita 0.025 to the power of N will be 8 minus 1 divided by 0.025. Tutup kurungan. Okay, so kita kira yang sebelah kanan, kita akan dapat 1.025 take to the power of 8 minus 1
divide by 0.025, so you get this one. So you akan dapat 30,000 equal to 8.736, 1159. R. So your R is just simply equal to 30,000 divided by answer. So you get 3434. 3434.02. Okay, dapat Okay, example 11. Okay, tengok level 11. Okay, example 11. Mariam invests 12,000 in an account that pays 6% compounded monthly. She intends to withdraw an equal amount every month for 2 years, and when she makes her last withdrawal, her account will have a zero balance. Find the amount of each withdrawal. So itu yang dia nakkan dia punya each withdrawal, maksudnya dia nakkan kita cari nilai R, right? So first of all, before we start using this, okay, saya nak tanya soalan, kita nak gunakan formula A ke kita nak gunakan formula S? Nak guna A ke nak guna S? A. S. Ada yang A, ada yang S. Okay, yang kata A tu kenapa? Sebab dia invest. Okay, sebab dia invest. So invest 12,000. So 12,000 tu sebenarnya adalah nilai awal kan, nilai investment. So kita invest, ketakah kita kena invest pada masa hadapan ataupun kita invest sekarang? Of course kita invest sekarang kan. Takkanlah kita nak invest 10 tahun lagi kan. Okay, kita nak invest 10 tahun lagi, lepas tu kita nak withdraw sekarang. Mana nak cari duit kan? Okay, tiba-tiba pula kita invest 10 tahun akan datang, tapi tiap-tiap bulan start hari ni kita dah dapat 1,000. Seronok macam tu, saya pun nak buat macam tu kan. So kita dapat dulu duit, lepas tu baru kita invest ujung tu kan. Tak boleh macam tu kan, betul tak? So that means in this case, so kita tengok nilai yang diberi tu, adakah nilai tu at present time ataupun at future time. So in this situation, Mariam invest 12,000 in an account. So 12,000 tu adalah nilai semasa sekarang. So that means this is the present time punya value. So bila present time punya value, this value refer to A. Okay, refer to A. So that means kita kena gunalah formula A sebab yang diberi adalah nilai A. Right? So kita buat yang ni So invest 12,000. So this is A. 12,000. Faham tadi yang kata S tadi, yang tersilap kata S tadi tu, faham Faham. Alright. So kita dapat yang ni So maknanya yang diberi ni adalah nilai A. So kita ada nilai A equal to 12,000. And then dia punya interest K is equal to 6%, 0.06. And then monthly. So M is equal to 12. Okay, withdraw equal amount every month for 2 years. So the duration T will be equal to 2. And from here you get the value of I is equal to K over M. So this is just simply 0.06 divided by 12. So this gives you 0.06 divided by 12. 0.005. 0.005. Okay, be careful with the zero kadang-kadang ada juga pelajar ada tersilap bukan dia tak tahu dia tahu sebenarnya, tapi dia buat careless mistake, nak cepat, so tertinggal 1 kosong,
Sepatutnya 0.005 jadi 0.05 saja. Silap lah tu. Alright. And then you have n is equal to mt. So macam biasa. So m is 12, t is 2. So you get this one to be 24. So now, tadi sebelum ni, example sebelum kita gunakan S. Sekarang ni kita kena gunakan A pula. Sebab yang diberi adalah nilai A. So gunakan formula A. So you have A equal to R 1 minus 1 plus I to the power of negative n divided by I. Okay, so this give you, so your A is 12,000 equal to R, and this one give you 1 minus 1 plus 0.005 to the power of negative 24 divided by 0.005. Okay, kira yang ni kita akan dapat sebelah kanan akan jadi 1.005 take to the power of negative 24, and then 1 minus answer, and then divide by 0.005. Okay, you get this. Okay, you get 12,000 equal to 22.562.566.866.22 R. So your R here is equal to, so you akan dapat 12,000 divided by answer 531.85. So betul lah jawapan dia. So 531.85. Okay, jawapan kalkulator 531847323. So this is 531.85. Jangan lupa RM. Okay, so that is for the example 11. So sekarang tahu ya macam mana kita nak tentukan nak gunakan formula A ataupun nak gunakan formula S. So tengok pada maklumat. So look at the given information. The sum tu, dia punya nilai tu, adakah nilai yang diberi tu adalah nilai A ataupun nilai S. So if the given value is the value of S, so you use formula S. So macam example 11, dia bagi value tu adalah nilai A. So gunakanlah formula A. Boleh? Right. So example 12 ni saya minta you all banyak ni dah cover untuk satu lagi dia kat sini. Yang ni untuk cari nilai N lah. So minta pada Cik Fadlin cover lah. Dah? Okay. So nanti minta Cik Fadlin continue on example 12 lah sampai habis. Boleh? Okay dah? Alright. So ada apa-apa soalan? Tak ada.